Ok. Poštovane koleginice i kolege, upravo otvaramo drugi deo druge sesije naše današnje konferencije. U drugom delu će nam se povodom teme vladavine prava i ustavno-sudskog aktivizma obratiti profesor dr. Radomir Zekavica, redovni profesor Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu. Profesore Zekavic, izvolite. Zahvaljujem. Poštovane koleginice i kolege, poštovani članovi radnog predsedništva, najpre da vas sve u svoje lično ime najsrdačnije pozdravim, da izrazim zadovoljstvo što posle dužeg vremena imamo mogućnost da uživo učestvujemo u radu jedne konferencije, ne znam za vas, ali ovo je za mene prva konferencija uživo od početka pandemije. To naravno ima svoje prednosti, neposrednija i komunikacija i interakcija. Evo ovih 10-15 minuta da vam predstavim osnovne ideje ovog rada. Čuli ste naziv, vladavina prava i ustavno-sudski aktivizam. Ja sam profesor uvodu u pravo koji voli da ponekad napravi izgled ustavno-pravnu problematiku, a naročito kada je reč o tim temama koje povezuju jednu pravno-teorijsku problematiku i ustavno-pravnu, kao što je to slučaj sa vladavinom prava i sudskim aktivizmom. Osnovni cilj mog rada je bio trojak. Najpre da utvrdim da li je fenomen sudskog aktivizma i u kojoj meri nešto što može da doprinese vladavini prava, zatim da li je sudski aktivizam nužno negativna ili pozitivna pojava i konačno da li u kojoj meri on prisutan u praksi Ustavnog suda Republike Srbije. Da bi ovaj cilj ostvario, bilo je potrebno da najpre dam odgovor na nekoliko, odnosno dva prethodna pitanja, da utvrdim preciznije značenje vladavine prava, zatim i sudskog aktivizma, da onda dovedem to u vezu i pokušam da odgovorim na ova pitanja, ove ciljeve koje sam sam sebi definisao. Najpre ukazujem na to da je o vladavini prava moguće govoriti kao ideji, čija se suština manifestuje u zahtevu da vlast treba da bude ograničena sopstvenim zakonima. I to je condicio sine qua non vladavine prava i ujedno jedina konstanta koju je moguće uočiti u inače bogatoj raspravi o ovoj temi koja svoje korene i klicu ima u antičkoj misli, pa faktički sve do danas. To je dakle konstanta. Sad, ono što se u dosadašnjim raspravama o vladavini prava menjalo u svom značenju jeste svrha tog ograničenja. I ta rasprava je bila koncentrisana oko dva slična, ali suštinski ipak različita koncepta. To je anglosaksonski koncept vladavine prava, koji podrazumeva raspravu i odgovor na pitanje kvaliteta zakona koji jednu vlast treba da ograniče, i nemačkog koncepta pravne države, Rechtsstaat, koji se faktički svodi na formalni princip zakonitosti, na kriterijume formalne proceduralne ispravnosti tih zakona bez ulaženja u pitanje sadržinskog materijalnog kvaliteta valjanosti tih zakona. I upravo je to pitanje sadržinskog kvaliteta zakona vodilo ka različitom definisanju njene svrhe, pa se tako ona u duhu pozitivističko-instrumentalističkog shvatanja svodi na instrument za postizanje primarnog cilja prava, a to je da putem apstraktnih normi reguliše društveno ponašanje i društvene odnose, kako je to tvrdio Jozef Ras. Na drugoj strani su shvatanja koje ističu da moralna i politička prava treba da budu prepoznata u pozitivnom zakonodavstvu i da onda na takav način omogući građanima da putem zahteva kroz rad sudova i ostalih sličnih institucija ostvare svoja prava i zaštite svoje vrednosti, kao što je tvrdio Ronald Dworkin. Takva rasprava neminovno dovodi u situaciju da svakog autora koji se ili ozbiljnije bavi pitanjem vladavine prava, da svaki autor i sam sebe negde odredi u pogledu toga šta je to svrha vladavine prava, kako bi onda mogao da se bavi time da li na koji način određeni društveni fenomeni i prakse mogu da doprinesu njenom ostvarivanju. To sam i ja učinio u svom radu, odrediši svrhu vladavine prava kao zaštitu slobode individue, odnosno opstanka pojedinca kao slobodnog bića unutar političke zajednice, jer se političke zajednice ne može ni govoriti o slobodi u političkom smislu reči, i stvaranja takvih uslova koji omogućavaju građanima slobodan, stvaralački, ali i odgovoran razvoj svih svojih potencijala. Da bi to bilo ostvareno, moraju da budu naravno ispunjene i određene pretpostavke. Jedna od prvih jeste naravno načelo podele vlasti, koje podrazumeva mehanizme kontrole i ograničavanja moguće arbitrarnosti, kako izvršne, tako i zakonodavne vlasti. To dalje upućuje na mehanizme sudske kontrole i nezavisno sudstvo kao nosioca objektivne i na zakonu utemeljene kontrole zakonodavne i izvršne vlasti. Zakoni
na kojima vladavina prava treba da počiva, moraju da ispunjavaju i određene proceduralne i materijalne uslove svoje valjanosti. Potrebno je najpre da ti zakoni budu doneti od strane demokratski izabranog parlamenta kako bi uživali neophodan legitimitet, da su oni opšti, objavljeni, dovoljno određeni, jasni u svom značenju, kako je tvrdio Friedrich Hayek, ostvarivi, neprotivrečni, stabilni, da deluju pro futuro, kako je tvrdio Lon Fuller i John Finnis. Kada je reč o sadržini zakona, vladavina prava podrazumeva na prvom mestu pravo glasa, kao apsolutno neophodan uslov ostvarivanja slobode shvaćene kao autonomije, ali i sva druga politička prava koje omogućavaju učešće građana u političkim procesima koji treba da izraze njihovu volju i uticaj na stvaranje opšte obavezujućih pravila. Sloboda govora, političkog udruživanja i drugo. Dalje, to su i ona prava koje omogućavaju razvoj stvaralačkih potencijala ljudske ličnosti. Počev od ličnih prava, kao što su zaštita ljudskog dostojanstva, života i fizičkog integriteta i tako dalje, pa do određenih ekonomskih i socijalnih i kulturnih prava. Nakon tako utvrđenog značenja vladavine prava i njene osnovne svrhe je moguće odrediti stav u vezi pitanja na koji način ustavno-sudski aktivizam i Ustavni sud uopšte mogu da doprinesu ostvarivanju vladavine prava. Kad je reč o ideji vladavine prava, uloga Ustavnog suda je od presudne važnosti, jer upravo on ima mogućnost da putem normativne, apstraktne kontrole ustavnosti zakona bude brana i garant protiv moguće arbitrarnosti u radu parlamenta. Kad je reč o svrsi vladavine prava, svojom normativnom kontrolom, on je u mogućnosti da svojim tumačenjima zakone dovodi u sklad sa ustavnim vrednostima i načelima i da na takav način bude istinski čuvar Ustava. Naravno, ključna stvar je i da sam Ustav bude čuvar same svrhe vladavine prava. Tek na takav način ustavno sudstvo je neophodna pretpostavka vladavine prava. On je zapravo, Ustavni sud, je li tako, da se slikovito izrazim, most između prava i politike, most na kojem se nalazi rampa za svaki pokušaj politike da prodre u sferu prava na način na koji bi to pravo bilo tumačeno i primenjeno shodno interesima i potrebama politike. No, podizanje te rampe i prelazak tog mosta je mogući u suprotnom smeru, u pravcu prava ka politici. I upravo u tom trenutku se otvaraju vrata ka fenomenu sudskog aktivizma, kao prakse aktivnog zakonodavnog delovanja Ustavnog suda. Ključno pitanje koje se s tim u vezi može postaviti jeste da li takva praksa izazov i potencijalno iskušenje po vladavinu prava ili pak prilika i mogućnost da Ustavni sud svojim delovanjem bude zaista njen istinski garant. Pokušaj da odgovorim na ovo pitanje, moram da ukažem na značenje sudskog aktivizma. Slično kao i vladavina prava, to je višeznačan pojam. No, ukoliko želimo da se držimo njegovog osnovnog značenja koje mu je dato sredinom 20. veka u radovima Artura Schlesingera, onda suština sudskog aktivizma se ogleda u težnji sudije da svojim odlukama aktivno utiču na kreiranje društvene socijalne politike. Sudije tako postaju pozitivni zakonodavci koji donošenjem odluka daju obavezujuće tumačenje Ustava na način koji često izražava njihova politička, ideološka, ali i moralna uverenja. U tom smislu oni postaju kreatori socijalne politike, što im omogućava njihovo osnovno primarno ovlašćenje, a to je da putem apstraktne normativne kontrole vrše ocenu ustavnosti rada parlamenta. Koliko je fenomen sudskog aktivizma u suštini kontroverzna pojava, najbolje pokazuje njegova praksa u zemlji u kojoj on izvorno nastao i najviše se razvio. Stepen aktivističke uloge sudija Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država je toliki da mnogi autori ovu pojavu kvalifikuju kao vid sudske diktature kojom Vrhovni sud transformiše tradicionalno uverenje i moral. Sve ključne promene, od ukidanja rasne segregacije pa njenog ponovnog vraćanja putem posebnog prava glasa, legalizacija abortusa, uvođenje afirmativne akcije, odnosno pozitivne diskriminacije, izbacivanje religije iz javnih škola i sa javnih mesta, do nedavne legalizacije na federalnom nivou homoseksualnih brakova, urađene su putem odluka Vrhovnog suda. Vrlo aktivnu ulogu u kreiranju društvene politike na temelju neoliberalnih vrednosti imaju i Vrhovni sud Izraela, kao i sudstvo Kanade, a u kategoriju zemalja u kojoj se na sličan način prisutan fenomen sudskog aktivizma spadaju još i Australija, Nemačka, Italija, Švedska i drugi. Sad, kritika sudskog aktivizma. Naime, ključna kritika sudskog aktivizma ide u pravcu toga da se na takav način faktički afirmiše ili može da afirmiše
ideološka agenda neoliberalizma od strane sudija koje su na toj strani, ali kritike idu i u drugom pravcu. Osporava se zapravo samo pitanje legitimiteta sudija. Dakle, onda se kritikuje sudski aktivizam imajući u vidu da se na takav način narušava princip podele vlasti, pa je sama ideja narodne suverenosti. Pitanje se svodi na to, da li je legitimno da sudije koje nisu izabrane demokratskim putem poništavaju ili menjaju volju zakonodavstva koji to jeste? Osim toga, sporno mesto sudskog aktivizma jeste i mogućnost stvaranja potencijalnog saveza između sudova i političke većine u rešavanju najspornijih političkih pitanja, posebno u tranzicionim državama. Brojna i različita iskustva koje je povodom sudskog aktivizma moguće uočiti u svetu navode na zaključak da je o ovom fenomenu nemoguće dati univerzalni vrednosni sud. Drugim rečima, da li je sudski aktivizam poželjna pojava ili ne, zavisi pre svega od toga na koji način i u kom cilju ustavno sudstvo koristi svoje osnovno ovlašćenje ocene ustavnosti rada parlamenta i da li u kojoj meri svojim aktivističkim pristupom ostaje istinski čuvar Ustava. Ako na ovo pitanje želimo da odgovorimo iz ugla sudske prakse Ustavnog suda Srbije, onda je moguće izvući nekoliko osnovnih zaključaka do kojih sam ja lično došao. Prvo, najviši stepen agilnosti, da tako kažem, Ustavnog suda i rešenosti da putem svojih odluka formulišu svoju doktrinu sa jasnim političkim implikacijama je moguće uočiti u vezi pitanja teritorijalne autonomije, odnosno nadležnosti i položaja autonomne pokrajine Vojvodine. Tu imamo preko 20 odluka Ustavnog suda, većina tih odluka su i odluke sa izdvojenim mišljenjem. Kada je reč o zaštiti načela podele vlasti, stiče se utisak da je Ustavni sud imao znatno rezervisaniji stav i skromniju ulogu u definisanju tumačenju ovog načela. Ključni stav Ustavnog suda je da princip podele vlasti počeva na tezi o funkcionalnoj nepromenljivosti. To jest, na jasnoj raspodeli nadležnosti između tri grane vlasti, koje se ne smije rešavati ne samo odlukama izvršne vlasti, već i odlukama Narodne skupštine. Međutim, imamo te odluke, ja sam ih naveo u radu, da ih sada ne navodim detaljnije, koje ukazuju ne baš na jaku i čistu doslednost u pogledu primene ovog načela i ovog stava. U domenu zaštite osnovnih prava i sloboda, Ustavni sud je dao svoj doprinos ovom cilju posebno u pogledu zaštite prava na pravično suđenje, pravne sigurnosti u kaznenom pravu, pravo na jednaku zaštitu prava i pravno sredstvo kao i druga. Konačno, značajan doprinos ustanovljenju vladavine prava Ustavni sud je dao i u vezi pitanja sadržinskih kvaliteta zakona kao bitne pretpostavke vladavine prava. Tim povodom Ustavni sud u više svojih odluka zauzeo stav da su preciznost, jasnoća, predvidljivost zakona neophodna sadržinska svojstva da se jedan opšti pravni akt nazove zakonom. I na kraju u formi zaključka par samo reči. Da bi ustavno-sudski aktivizam bio nužan preduslov u ostvarivanju vladavine prava, sudije Ustavnog suda moraju biti istinski čuvari Ustava kao temelja na kojima počiva poredak utemeljen u umu, što bi rekli stari Grci. Moć koju u svojim rukama imaju sudije Ustavnog suda je velika. To je moć da budu kontrolori ustavnosti rada zakonodavne vlasti kao suverena, kao i ostalih državnih organa. To ih stavlja u poziciju da svoje tumačenje ustavnih vrednosti nametnu kao obavezujuće, opšte obavezujuće. I to jeste ogromna moć, koja je koncentrisana u rukama vrlo ograničenog broja ljudi. Da ta moć ne bi bila zloupotrebljena na bilo koji način, sudije ustavnih sudova treba da budu čuvari poretka koji počiva na Ustavu i zakonima koji na najbolji mogući način omogućavaju ostvarivanje svrhe vladavine prava kako sam je definisao malo pre. Da li oni to rade, to je zasebno pitanje, koje se mora posmatrati na primjeru svake konkretne države. Tako recimo, ako se opet osvrnu na Sjedinjene Američke Države, onda se može uočiti da sudije Vrhovnog suda aktivno učestvuju u redefinisanju nekih ključnih društvenih vrednosti institucija na način koji neretko potvrđuje tezu o svojevrsnom kulturološkom ratu između pristalica konzervativne i neoliberalne vizije društva i Vrhovnom sudu kao eksponentu ove druge. Ustavni sud Srbije svakako nema takvu ulogu. Bar do sada, on je imao relativno skromnu ulogu u aktivističko-kreativnom tumačenju Ustava i zaštiti ustavnosti na način koji je tipičan za zemlje u kojima sudski aktivizam manifestuje u svom osnovnom značenju. Svojim interpretativnim odlukama Ustavni sud je ipak ostavio traga kako u domenu zaštite ljudskih prava i sloboda, tako i u drugim oblastima u kojima je sudski aktivizam obično prisutan. Ipak, stiče se utisak da je Ustavni sud Srbije, poput mnogih drugih ustavnih sudova u zemljama koje su prošle sličan tranzicioni put iz autoritarnog u demokratski poredak vlasti, držao prakse nezameranja političkoj vlasti.
Tako i oblasti u kojoj sudski aktivizam moguće prepoznati u doktrini apsolutno nedržavne autonomije. Ustavni sud je stao u odbranu jačanja moći centralne vlasti, što je tendencija koja je u našem političkom životu prisutna decenijama unazad. U domenu zaštite osnovnih prava i sloboda, i time ću završiti, Ustavni sud prati liniju koja je zacrtana jurisprudencijom Evropskog suda za ljudska prava, kako u oblasti normativne kontrole prava, tako i u postupcima po ustavnoj žalbi u kojem je aktivnost ovog suda najviše zastupljena. Eto, toliko od mene. Hvala vam na pažnji. Hvala, profesore. Imam čast da najavim profesorku Maju Nastić, vanrednu profesorku na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, koja će nam govoriti o ulozi ustavnih sudova u uobličavanju ustavnog identiteta. Izvolite. Zahvaljujem, uvaženo predsjedništvo. Poštovane koleginice i kolege, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas u prilici da uzmem učešće u radu Beogradskog ustavno-pravnog foruma. U tom smislu zahvaljujem i kolegi Miroslavu Đorđeviću sa Instituta za uporedno pravo. Naime, kao što je najavljeno, tema mog rada odnosi se na ulogu ustavnih sudova u uobličavanju ustavnog identiteta. Naime, sam pojam ustavnog identiteta svakako da nije nov pojam, ali posljednjih godina dobija na značaju i pre svega se pristupanje Evropskoj uniji i članstvo u njoj pokazalo kao značajan podstrek za dalji razvoj ustavnog identiteta, a to posebno dolazi do izražaja nakon usvajanja ugovora iz Lisabona 2007. godine, kada se posebno afirmiše nacionalni ustavni identitet, a u tome ključnu ulogu u zapravo samom definisanju ovog identiteta preuzimaju ustavni sudovi. I u tom smislu predmet analize jeste praksa ustavnih sudova u takozvanim starim državama članicama, etabliranim demokratijama. U tom smislu biće reči o praksi Ustavnog suda Nemačke, Ustavnom savetu Francuske, Italije i Španije, ali takođe predmet pažnje jeste i praksa ustavnih sudova takozvanih novih država članica, odnosno država istočne i centralne Evrope i koje su nekada bile deo socijalističkog bloka. I tu je recimo vrlo zanimljiva praksa Ustavnog suda Poljske, zatim Ustavnog suda Češke, na izvestan način Ustavnog suda Mađarske i Ustavnog suda Hrvatske. I zapravo nastavit ćemo da, imajući u vidu praksu svih ovih sudova, odgovorimo na pitanje da li je ta praksa jedinstvena, da li se uočavaju razlike u postupanju ustavnih sudova starih i novih država članica i da li zapravo ova iskustva iz uporednog prava mogu biti od značaja s aspekta samog Ustavnog suda Srbije. Inače, prilikom određivanja pojma ustavnog identiteta pre svega se naslanjamo na Rosenfeldov koncept identiteta, ali se predstavljaju i neka druga teorijska shvatanja, no svakako u fokusu jeste termin ustavnog identiteta koje se određuje u praksi ustavnih sudova, a on se najčešće koristi kako bi se njima označio skup osnovnih vrednosti i principa koji su karakteristični za određeni pravni sistem, odnosno set pravnih normi koje su relativno konstantne, nezamenljive ili neotuđive. Identifikacija ustavnog identiteta je važna jer su u njegovoj osnovi sadržane ustavne vrednosti jedne države, a koje istovremeno predstavljaju i granice evropskih integracija. Naime, ustavni identitet se po prirodi stvari vezuje za Ustav kao temeljni akt, no svakako da nisu sve odredbe Ustava podjednako važne sa aspekta ustavnog identiteta i upravo je u tome i ključna uloga Ustavnog suda da zapravo prepozna koje odredbe Ustava imaju poseban značaj i upravo da konačno uobliči i ustavni identitet. No, ovo angažovanje u stvari ustavnih sudova je, kako se to od strane u teoriji ističe, pokrenulo novu fazu modernog konstitucionalizma
u kojoj zaštita nacionalnog ustavnog poretka teži da prevlada nad međunarodnim instancama, postajući u stvari sastavni deo nove faze evropskih integracija, u kojoj su sada ustavni sudovi u poziciji da, uslovno rečeno, crtaju crvene linije u procesu konstitucionalizacije koji se dešava pod okriljem Evropske unije. Snažni impulsi u razvoju ustavnog identiteta očekivano dolaze od Saveznog ustavnog suda Nemačke, pri čemu u razvoju ustavnog identiteta pod osnovnim zakonom Nemačke prepoznajemo 3 glavna koraka. Prvi se odnosi na analizu i tumačenje dobro poznatog člana 79 stav 3 osnovnog zakona koje sadrži takozvanu klauzulu večnosti. U drugom koraku pojam ustavnog identiteta je korišćen kako bi se razvile granice u odnosu na domaću primjenu evropskog prava i razvila opšta ograničenja za prenos suverenih prava na evropski nivo. U poslednjem koraku u presudi iz Lisabona uvedena je takozvana kontrola identiteta kao dodatni nadzorni mehanizam nad pravom Evropske unije i poštovanje granica ovlašćenja koje su tim pravom dodeljene organima Evropske unije. Povodom ove odluke Savezni ustavni sud Nemačke iznosi stav da koncept nacionalnog ustavnog identiteta koji je prepoznat u članu 4 stav 2 ugovora o Evropskoj uniji razlikuje se od ustavnog identiteta koji je zaštićen u članu 79 stav 3 osnovnog zakona. Naime, dužnost poštovanja nacionalnog identiteta, shodno članu 4 stav 2 ugovora o Evropskoj uniji, treba da bude u ravnoteži sa pravima koje su preneta Uniji, dok nasuprot tome dužnost zaštite nemačkog ustavnog identiteta je apsolutna i ne može se govoriti o balansiranju sa nekim drugim vrednostima. Kada je u pitanju Francuska, Ustav Francuske poput mnogih drugih ustava izričito ne prepoznaje pojam ustavnog identiteta, ali su ključnu ulogu u definisanju imali Ustavni savet Francuske i ustavno-pravna teorija. Pri čemu oblikovanje ustavnog identiteta u praksi Ustavnog saveta Francuske ima jasan politički cilj, a to je zaštita nacionalne suverenosti. Sadržaj ustavnog identiteta vezuje se za osnovna načela koje čine francuski doprinos opštoj teoriji države i prava, i radi se o osnovnim principima i pravilima koje su specifično za Francusku, koja su zaštićena u njenom pravnom poretku. Pri čemu ustavni identitet čine odredbe koje imaju veću pravnu snagu od evropskog prava. Ukoliko uporedimo francuski i nemački koncept ustavnog identiteta, možemo reći da je nemački koncept više zasnovan na prirodnom pravu, dok je francuski koncept više zasnovan na pravnom pozitivizmu. Ali u osnovi jednog i drugog koncepta je shvatanje, teorijski koncept zapravo etnosa, odnosno demosa, o čemu je govorio i Rosenfeld. U formulisanju ustavnog identiteta, Ustavni sud Italije se usredsređuje na ustavnu tradiciju, mada, evo, ovde su kolege iz Italije, pa će mi ispraviti ako sam ja to nešto pogrešno shvatila. Zapravo ovde koncept ustavnog identiteta je prvenstveno korišćen u odnosu sa Evropskim sudom pravde i govori se o takozvanom konceptu kooperativnog konstitucionalizma. Dakle, ustavni identitet se vezuje za ustavnu tradiciju koja je po svojoj definiciji pluralističke prirode, ali dok upućivanje na ustavni identitet po sebi to nije. Pri čemu Ustavni sud Italije težište pomera sa nacionalne ustavne tradicije na evropsku i zapravo nastoji da utiče, uslovno rečeno, na Evropski sud pravde, da prilikom donošenja presuda upravo vodi računa o vrednostima koje su deo evropskog ustavnog nasleđa. Koncept ustavnog identiteta koji je korišćen u praksi Ustavnog suda Španije takođe ima prvenstvenu svrhu dijaloga sa Evropskim sudom pravde, ali i zaštitu suvereniteta španske države.
pri čemu sud zaključuje da prenošenje nadležnosti na Evropsku uniju ne treba da vodi izradi evropskih propisa koji su u suprotnosti sa vrednostima, principima ili osnovnim pravima koji su sadržana u Ustavu Španije. Tako da naglašava se da su španska država i španski narod zadržali suverenitet i da suverena ovlašćenja države mogu biti ograničena samo iako je pravo Evropske unije kompatibilno sa osnovama, odnosno identitetom Ustava Španije. Dizajniranje ustavnog identiteta ima poseban značaj za države bivšeg istočnog bloka, za države centralne i istočne Evrope. Naime, od samog početka demokratske tranzicije pitanje ustavnog subjekta u smislu pouvoir constituant nametnulo se kao ključno za oblikovanje ustavnog identiteta u ovim državama. A to je istovremeno i jedno od ključnih pitanja sa kojima se suočavaju nacionalni ustavni sudovi. I ovde je recimo posebno zanimljiva praksa Ustavnog suda Poljske, koji je zaista učinio jedan značajan doprinos ustavno-pravnoj teoriji u smislu definisanja ustavno-pravnog identiteta, koji takođe nije poznat u Ustavu Poljske. Pri čemu je ustavni identitet korišćen u svrhu određivanja granica u prenošenju nadležnosti na Evropsku uniju, tako da su iz ovog isključene nadležnosti koji čine osnovu političkog sistema jedne države. I Ustavni sud Poljske se poziva i na ustavni identitet u odluci povodom ugovora iz Lisabona, a ukoliko se ne varam, već sledeća govornica će nam zapravo i detaljnije reći o jednoj zanimljivoj odluci Ustavnog suda Poljske, pa se ja ovde ne bih zadržavala. Pomenula bih i Lisabonsku odluku Ustavnog suda Češke, koja je takođe značajna u kontekstu identifikovanja ustavnog identiteta. Ustavni sud je naglasio da je prenos ovlašćenja sa organa državne vlasti Češke Republike, shodno članu 10 Ustava, na međunarodne organizacije ne može biti takav da narušava samu suštinu Republike kao demokratske države, zasnovane na vladavini prava i poštovanju ljudskih prava i sloboda. Međutim, ustavni identitet može biti iskorišćen od strane ustavnih sudova i tako da se u potpunosti izvitoperi njegovo značenje i da zapravo učini da služi legitimisanju interesa vlade. Upravo na to negde upućuje i praksa Ustavnog suda Mađarske, koji jeste bio prva funkcionalna institucija nakon sloma socijalizma, ali je počeo od 2016. godine ovaj sud počeo da zastupa snažan antievropski stav i na toj osnovi gradi ustavni identitet. Naime, mađarsko tumačenje ustavnog identiteta u stvari predstavlja pokušaj davanja carte blanche zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u odnosu na odstupanje u pogledu obaveza koje proizilaze iz prava Evropske unije. Takođe, vrlo interesantno je recimo i praksa Ustavnog suda Hrvatske u oblikovanju ustavnog identiteta koje pokazuje izvesne specifičnosti u odnosu na izloženu praksu sudova. Naime, Ustav Hrvatske takođe ne govori o ustavnom identitetu, ali se smatra da u tom kontekstu se mogu imati u vidu odredbe člana 17 stav 3 Ustava, koji govori o granici za ograničenje primene Ustava Hrvatske. No, ovde je značajno to što se koncept u stvari ustavnog identiteta prilazi tako da je ovaj koncept fleksibilan, znači moguće njegovo dopunjavanje, ali ono što je važno i što recimo s aspekta našeg suda može biti značajno, da je ovaj koncept prvenstveno korišćen za unutrašnje potrebe, odnosno za rešavanje slučajeva koje su od značaja za samu Hrvatsku, kao novo sredstvo ustavne interpretacije. Tako da, dakle, ako se sada vratimo na temu ovog skupa, dakle, ovde imamo jednu tradicionalnu funkciju Ustavnog suda koja se tiče tumačenja Ustava, ali sada se ona posmatra u funkciji oblikovanja ustavnog identiteta.
pri čemu je praksa sudova nam pokazuje da su oni koristili, da se ustavni identitet u stvari može koristiti kao štit u odnosu na pravne reforme koje nameće članstvo Evropskoj uniji, ali ne da bi se taj proces u potpunosti zaustavio, već da bi se usmerio u odgovarajućem pravcu. Ali praksa nekih sudova pokazuje da se ustavni identitet koristi kao mač koji je prvenstveno upravljen prema Evropskom sudu pravde, a takođe i praksa nekih sudova pokazuje da dakle ustavni identitet ne mora svoju funkciju ostvarivati u odnosu sa Evropskim sudom pravde, već može biti upotrebljen i za domaće potrebe. Sada, zbog čega je važno govoriti o ovom pitanju? Naime, ustavni identitet nije izričito definisan u Ustavu Srbije. Takođe, čini mi se i da Ustavni sud Srbije u svojoj dosadašnjoj jurisprudenciji nije se bavio ovim pitanjem. Svakako, u otkrivanju mogućih elemenata ustavnog identiteta nesumnjivo možemo poći od našeg Ustava, od preambule, osnovnih načela, pa do odredbi koje se tiču promene Ustava. Osim toga, imajući u vidu i našu bogatu viševekovnu ustavnu istoriju, svakako da možemo govoriti o ustavnom identitetu i mislim da je realno očekivanje da negde ključnu ulogu o tome preuzme Ustavni sud. I iskustva koje dolaze od ustavnih sudova drugih država, znači u ovom slučaju država članica Evropske unije, mogu biti od velikog značaja, nezavisno od toga da li se taj ustavni identitet, da li će biti korišćen u kontekstu evropskih integracija ili će možda biti od značaja za unutrašnje potrebe, uslovno rečeno. Hvala vam na pažnji. Okay, it's now my pleasure to introduce our last speaker of this panel, Professor Dr. Valentino Rinaldi, who's a researcher and lecturer at the Roman University Niccolò Cusano, and will speak about a topic of very contemporary or current relevance, the precedents of European Union law in the light of recent Polish constitutional jurisprudence. Thank you. Thank you very much for introducing me. And thank you very much to my colleagues and friends of the Institute of Comparative Law, and especially to Dr. Djordjevic for the invitation. Okay, so my paper deals with this principle of the precedence of the European Union law, and especially with regard to this recent judgment of the Polish Constitutional Court. Because as you know, on 7th of October 2021, the Polish Constitutional Tribunal, in a judgment rendered in case K321, it affirms the incompatibility of some provisions of the Treaty of the European Union with the national constitution. In particular, the action of the institution of the Union are contested in the sense that they act, the European institutions act outside the competencies attributed to them by the treaties. So, in addition with the widespread media controversy, the aforementioned ruling aroused a strong institutional reactions, especially at the level of the European Union. We will talk about a resolution of the European Parliament of the 21st of October 2021, but also a harsh dialogue between the European Commissions and the Polish Prime Minister, as we all saw in the media. So, pending for further measures to be decided by the European Union institutions, and in particular by the European Commission, it is important to carefully examine the legal data of the ruling of the 7th of October 2021,
because of, for example, for this conference, because it is very important for the concept and critical concept of the value of the primacy of the European Union law on national law, and also its consequences on the national legal system, but also on the European one. Indeed, we should recall that Poland is neither the first nor the only member state of the European Union to have tackled the problem of at the level of its own constitutional jurisprudence, because other states, including Italy, have also seen their own constitutional court rule on this matter, albeit in very different historical and juridical and also political context, because we all know the very important judgment, Costa versus Enel, which was the first Italian for Italy. The question arose in 1964, in order to solve the specific problem of adapting the Italian legal system to the European integration treaties. And in this case, the Italian Constitutional Court stated that the order of execution of the Treaties of Rome of 1957, being contained in an ordinary law, had not given the community law a higher rank or a force of resistance with respect to subsequent, also ordinary law. So for the principle lex posterior derogat lex prior. And in this specific case, it could therefore be waived or abrogated by subsequent ordinary law. The Italian Constitutional Court then changed its own idea, so the subsequent jurisprudence of the Italian Constitutional Court goes in a completely different way that we don't have time now, of course, to recall. You can read the paper if you're interested. But what is important to recall now is that this new idea of the Italian Constitutional Court was this change in orientation, we should say, can be traced back to an historical judgment of the Court of Justice of the European Union in the same case, Costa versus Enel. So in this extremely important, and of course, all of you know this judgment of the Court of Justice of the European Union, of the then community, the court for the first time claimed the unconditional and permanent primacy of community law over the law of the state members. And in particular, the court stated that the transfer carried out by the states to the community legal order implies a limitation, a definitive limitation of the corresponding sovereign rights of the state. So this is the first time when we have this principle of stated by the Court of Justice. And the principle of primacy of community law from that moment on has been always recalled by the Court of Justice and many constitutional courts. But as we can see in this moment, according to the primacy of community law, in the event of a conflict, contradiction or incompatibility between the European Union law and the national law, the former prevails over the latter. But it is exactly this principle that has been contested very recently by the Polish Constitutional Court. So we are now going to examine very briefly this judgment, also in order to understand the institutional reactions of the European institution, and also to try to understand what could be the future of the EU-Poland relations, but also the consequences of this judgment on the entire legal system of the European Union.
Because in particular, the Constitutional Tribunal of Poland was called upon to rule at the appeal of the Polish Prime Minister on the compatibility of certain provisions of the treaty of the European Union with the Polish Constitution. And in answering to the question raised by the Prime Minister, the Polish Constitutional Court first of all considered that Article 1, paragraph 1 and 2, and Article 4, paragraph 3 of the TEU is in contrast with the Polish Constitution, and in particular with Article 2, 8, and 90 of the Constitution. And this is to the extent that the European Union, made up of equal and sovereign states, created an ever broader, closer union between the peoples of Europe, the integration of which is characterized, according to the interpretation of the Polish Constitutional Court, by a new phase in which the authorities of the European Union act outside the scope and the competencies attributed to them by the treaties. In answering the second question, the Constitutional Court considered Article 19, second paragraph of the TEU in contrast with the Constitution. And this is because in order to guarantee effective legal protection in the sectors governed by EU law, it grants national courts the competence to circumvent the provision of the Constitution during the trial, as well as judging on the basis of non-binding provisions, says the court, having been revoked by the Parliament or declared by the Constitutional Court in conflict with the Constitution. Finally, with the third answer, by answering to the third question, Polish Constitutional Court affirmed that Article 19, paragraph 1 of the TEU is it's not compatible with the Constitution, because the said article, in order to guarantee effective legal protection in the areas governed by EU law and to guarantee the independence of judges, attribute to national courts the competence to examine the legitimacy of the procedure of appointing new judges by the President of the Republic. So for these reasons, the Polish Constitutional Tribunal says that these articles are in contrast with Polish Constitution. Of course, this judgment has had a very harsh reaction, as we said, and in particular, it's very interesting to briefly recall the resolution of the European Parliament of the 21st of October 2021, because in this resolution, the Parliament sees this judgment as an attack to the European community of values as a whole. So it strongly condemns this judgment, and undermining the primacy of EU law as one of its cornerstone principles, in accordance with a well-established case law by the Court of Justice of the European Union. Then the European Parliament also says that this judgment could have a very negative impact on Polish and European citizens and businesses, as their basic fundamental rights could be not anymore guaranteed by the EU law. And finally, the Parliament also condemns the court itself, because it says it's not a real independent constitutional court. So for all these reasons, the Parliament invites the European Commission and Council to take some measures. And also the Commission already had some very harsh discussion. And so at this point, of course, we are still looking for some reactions, some further reactions of the European institutions. But what could be the future reactions? First of all,
the European institution could decide, and in particular the European Commission, for infringement procedure. Then another possible solution is the procedure provided by Article 7 of the TEU, according to which once the European Council has ascertained the existence of a serious and persistent violation by a member state of the values referred to in Article 2 of the Treaty of the European Union, the Council may decide to suspend some of the rights to the member state in question, for example, the voting rights and of the representative of the government of that country in the Council. And then we have two other options, not really, procedural options, but much more economical and also with a stronger economic consequences. For example, the Parliament has suggested the Commission to stop to block the disbursement of European funds from 21-27, so from the budget, to states that threaten compliance with the rule of law. And then also to suspend the approval of Poland's recovery plan. So this is, of course, in our opinion, our personal opinion, the risk remains that such a bitter clash would be perceived by Polish citizens as an undue interference by the institution of the European Union with respect to democratically elected state political power, with consequent further disaffection with with the European Union that is considered by the people very often as distant and punitive. This perception would be further aggravated if the budget or recovery plan would be blocked. But it is also true, on the other hand, that there is in Poland a problem of the independence of the judiciary, which finds a serious obstacle to an imminent solution in the government closures to dialogue. So now, of course, this judgment of October 2021 is also worsened the fracture with the European institutions, and with particular regard to the failure to recognize the primacy of the European Union law, which is a principle, albeit of jurisprudential elaboration, consolidated. So it is such a fundamental principle for the stability of the entire legal structure of the European Union that is really hard to believe that the European institution could let Poland go on this road. So thank you very much for your attention. Draga profesorka dr. Valentina Ranaldi, veliki prijatelj Instituta za uporedno pravo već dugi niz godina. Hvala na ovom lepom i zanimljivom izlaganju koje se lepo nadovezalo na prethodno izlaganje.